opako jeboga ti, ova vamo, to ti je lijeva. Tako je, brate, ova državna u sredinu, partijska desno, republička ovamo lijevo, molim te. Nije to ti je desno, jebem te u glavu, vamo dođi. A vidim, manica, momka, obrnuto hajvanu jedna, koja ti je desna, znaš li? A vidim, hajvana, Bože dragi, šta je ovo? Gdje ću sad? U godine ne hoćeš poveljo njenog. Tada smo prvi put upoznali Abdullaha Sidrana kao glumca, književnik, filmski scenarist, kazališni dramaturg, član Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I ne samo to, majstorski je on kandidat u šahu. Istina je da naš Avdo Sidran ponekad se zna dati izjave koje izazivaju sporove u javnosti i toga ima po mom ukusu malo previše. Mi u prijateljskim razgovorima govorimo da mu je često jezik brži od pameti, ali on od toga ne odstupa. Očigledno je da želi da zadrži svoju poziciju u društvu takozvanog strašnog djeteta, l'enfant terrible. Očigledno njemu to odgovara, ali s obzirom na njegove kvalitete i može mu se. Njegove su kvalitete nepobitne. Jedan je od najvažnijih filmskih autora u bivšoj zajedničkoj državi. Njegovi su scenariji 3 puta bili kandidirani za filmsku nagradu Oskar, a Zlatnom palmom, venecijanskim zlatnim lavom ne može se baš svatko danas pohvaliti. Oštroumnost pokazuje u svojim filmskim scenarijima. Prema izboru čitatelja jednoga hrvatskog dnevnog lista, među 10 najboljih izabran je citat iz filma Otac na službenom putu redatelja Emira Kusturice, prema scenariju Abdullaha Sidrana koji je 1985. godine osvojio Zlatnu palmu u Kanu. A otićemo mi u taj starački pa ćemo se kupati na prahne. Ako moraš svakog ljeta. Tamo ne bi prošao bez 2 puta sedmično. Drugi jebu, a ti se Muzafere kupaj. Eto kako ti je to. Intelektualna elita u Bosni i Hercegovini Abdullahu Sidranu zamjera njegovo bavljenje politikom. Često je Avdo, možda i nesvjesno, dopustio da ga instrumentaliziraju bošnjački politički krugovi. Katkad je istupima znao uzburkati političku scenu u Bosni i Hercegovini, a nerijetko se upuštao i u polemike oko jezika koji se govore u Bosni i Hercegovini. On je zaista poznat kao osoba koja poznaje jezik. Kad govori, vrlo je zanimljiv sagovornik i čini se da govori čak i nekim arhaičnim bosanskim jezikom. A ako mislite konkretno na polemike o hrvatskom jeziku, on jeste govorio, zamjerao je zapravo na jezik kojim se govori na federalnoj televiziji, ali u jednom dijelu kada se govori hrvatskim jezikom, jer je govorio da to nije hrvatski jezik koji se govori ni u Hrvatskoj, nego neki iskrivljeni nakaradni jezik. Hoće li se o meni išta znati? Naslov je i Sidranove pjesme upućene svima nama koji prebiremo po njegovom životu i stvaralaštvu. Zasigurno će se znati. Znaće se uz ostalo da je najizvođenija kazališna predstava poslije rata u Bosni i Hercegovini baš njegova drama U zvorniku ja sam ostavio svoje srce. Redatelj predstave govori nam o svojim iskustvima s Avdom. On ima običaj da me nazove ovako u 4 sata ujutru i da me probudi i da me, ako nisam u nekom društvu, da dođem obavezno do njega da se malo onako upitamo. I onda mi jednom prilikom u neka rana jutarnja doba na papiru napisao potpuno se slažem sa svime što tekstu U zvorniku ja sam ostavio svoje srce misli Elmir Jukić tačka i datum i dao mi to u ruke. Kao to je bila potvrda i onako atest da to može ići tako kako sam ja naumio. Redatelj Adamir Kenović ove godine počinje snimati dugometražni dokumentarno igrani film Planeta Sidran o životu i radu književnika i scenarista Abdullaha Sidrana. Sidran je tako kompleksna ličnost, raznovrsna. Sigurno će se
Nekada kasnije kad se bude ozbiljno gledalo sklonjeno od ove dnevne situacije, sigurno će se shvatiti da je Sidran u stvari najznačajniji pjesnik ovog vremena. Godine 2006. Abdullah Sidran je kroz knjigu pjesama Morija portretirao Sarajlije koje su obilježile taj grad. Zbirka Morija pjesnikov je dar ucviljenom gradu koji nikako, kako kaže pjesnik Sidran, ne suši obraza i spomene na njegove stanovnike koje je Morija, personifikacija smrti, odnosila svih godina. Toplinu doma svoga Avdo je prije 2 tjedna zamijenio bolničkim apartmanom. Zbog iznimno visokog šećera zadržan je na daljnim pretragama. Kaže da je za sada u utakmici sa smrću uspješno zabio 2 gola, ali dodaje zna i tko će na kraju pobijediti. A mora se bolan sanjat ono čega nema. Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate emisiju Nedjeljom u 2 koju realiziramo iz Sarajeva, a gost nam je pisac, pjesnik, scenarist Abdullah Sidran. Gospodine Sidran, dobro vi nama došli, dobro mi vama došli ili kako? Drago mi je i važnije je da ste vi nama ovdje dobro došli, a ja se svuđe snađem kako me bace. Recite mi ovako, otprilike, kako ide život? Pa ja mislim da ja sad trošim sudijsko vrijeme u životu. Prošao sam 2 bliska susreta sa onim, kako ga zovu, jer bio sam bolestan, imao sam teške operacije, pa sam imao neki napad. I u tom pogledu bez da se osjećam odlično, jer sam vodim 2-0 protiv gospođe koja nas smiče sa svijeta. Recite mi, je li bolest deprimira čovjeka? Pa, to je strašno teško i razgovarati. Deprimira, naravno, ali kad čovjek shvati koliko je kroz bolest bio u stanju otrpjeti muka, onda stekne neku novu vrstu samopoštovanja, pa iz njega novu vrstu snage za koju nije znao da postoji. Tako se sa mnom zbilo da sam recimo zadnjih 15-20 dana otkako se našlo da mi je taj šećer užasno nevaljal, pa se podvrgao terapiji, pa se na taj inzulin počeo privikavati kao na bolje piće od onog kojeg sam do sad pio. Pomaže me. Dobro se osjećam, moram hvaliti Boga. To je riječ koja nema svoju zamjenu. Hvalim dakle Boga za sve što sam prošao, što sam otrpio. Davno mi je bio vakat da preselim, a ovo u tom humornom smislu što sad živim, začudo, smatram sudijskim vremenom, ali začudo potpuno nenormalne mi se pojavljuju snage. Da pišem, da razmišljam, da sudjelujem u javnom životu i tako dalje. Mogu li malo nastaviti u tom vašem stilu? Što je bolje, inzulin ili Johnny Walker? Pa to ima svoju zakonitost. Ko je istrpio svoju dozu Johnny Walkera, tek tad stiče ulaznicu za inzulin. Vaš put u zadnje vrijeme onako dosta je elegičan, barem kad pričate o svojoj sudbini. Majka vam je umirala i ležala u krevetu 3 godine, a na ulici vam je za to vrijeme umro stariji brat. Majka leži u krevetu, to preživi, vama umre mlađi brat od karcinoma. A valja od nje krit, jer ne smije se kazati, to je problem bio. Onda, sestra vaše supruge počini samoubojstvo, pa isto učini njezina ćerka, pa vam na kraju umre majka. Vi završite na operaciji srca. Da, ljudi koji sve znaju kako sam ja živio u novom mileniju, jer to datira otprilike od početkom 2001. godine. Ljudi koji to sve znaju smatraju da sam nekako medicinsko, biološko, fizičko čudovište. Ako sam sve to mogao izdržati i ostati živ. Jer sve to, da se to sve zbiva u uslovima nekog plemićkog ambijenta, gdje čovjek ne brine ni o novcu, ni o pomoćnom osoblju i ni o čemu, pa i tad bi bilo pakleno teško
a kad se to sve zbiva još u uvjetima teške egzistencijalne situacije, gdje u utorak ne znaš šta ćeš jest u petak, to su strašne stvari, ne bih poželio nikome. Je li to porazno kad vi ovako analizirate sami sebe? Kad kažete utorak ne znate što ćete jesti u petak, a vi ste u stvari, neki kažu, najpoznatiji, najbolji živući pisac, pjesnik Bosne i Hercegovine. To porazno. Da se čovjek bori s takvim egzistencijalnim... Blaga je riječ porazno. Porazno je po mene, ali je, ako analiziramo to kao socijalni fenomen, nije porazno, nego katastrofalno i beskrajno eliminira iz svakog ozbiljnog civilizacijskog razmišljanja tu sredinu, to društvo, tu državu u kojoj se to tako može događati. Da čovjek, ja imam, može biti, kad bi uzeo neku fiću, neko auto, pa da u njega natrpam priznanja sva koja sam dobio i u bivšoj Jugoslaviji, i u inozemstvu, i u svom gradu, i u svojoj republici, pa da to istresem pred ulaz u zgradu gdje su ti koji vladaju, oni ne bi mogli proći od te gomile. I ja kažem svom, eto da ne preciziram sasvim, najbližem životnom drugu koji je na jednoj važnoj funkciji, ja mu kažem kad bi tebi onaj Roberto De Niro, nije on, ne znam ja kojim sve dolazi, rekao što hoda onim crvenim tepihom, kad bi on znao da mu jedan od najboljih svjetskih scenarista, a ja to jesam, nisam najbolji scenarist za sve kategorije i žanrove, ali ima jedan žanr filmski u kome od mene boljega nema, barem u Evropi. Da ti jedan, kad bi dakle taj znao da jedan takav živi u gradu sa 250 maraka invalidske penzije, da niko ne mari za njegove tegobe i tako dalje. Nazivaju vas dobrim duhom Sarajeva. Što vam to znači? Pa, mislim da je to pase, što kažu. Nekad je to bilo konsenzualno mišljenje da ja niko... Onda je pase, ako je konsenzualno, ja mislim. Nekoć biješe. Danas ja bojim se imam li takvu nekakvu opću podršku i da li me tako doživljavaju. Dodio sam s narodu, dodio sam pogotovo kolegama iz branše. Čime? Pa ne moraš ništa posebno raditi, predugo si prisutan. Kaže, otvorim novine Sidran, otvorim televiziju Sidran, upalim radio Sidran, otvorim frižider Sidran. Dotle to dođe i pretvara se u animozitet. Ali ja sam to na vrijeme znao i na vrijeme sam se znao povlačiti, pa učinim da me 2-3 mjeseca nema. Pa odbijem dobre ponude, neke poslovne, mahom u televizijskim stvarima, znajući da sam predoziran i da me je predoziralo za javnost. Pa se izmaknem i to sam vodio računa, međutim nije moguće. Ja živim predugo za bića koja žive na način na koji sam ja živio. Razumijete? Ja imam 40 i više godina staža, dakle u onome što je samoubilački način življenja. Piće, alkohol, cigara, svaki đavo. I ne pamtim dvojicu, trojicu iz moga, dakle, tog pasa generacijskoga da su živi. Trebalo je da sam ja već 10-godišnji mrtvac. Vi kažete da Bosna i Hercegovina ima upravo onoliko koliko nema Republike Srpske i obratno. Da, pokušao sam to kazati aporističkim načinom. Bosna i Hercegovina ima, ili Bosne kao države, ima onoliko koliko Republike Srpske nema. Međutim, i s njihove strane se to da parafrazirati. Oni kažu Bosne će biti onoliko koliko bude Republike Srpske. Stanje, kad sad spominjete Republiku Srpsku, stanje u Republici Srpskoj je takvo, ja pokušavam pojednostaviti to, naravno da se može sa puno više finese govoriti o tom odnosu, ali stanje u Republici Srpskoj je tako da ljudi tamo previše nehaju za BiH. Dopustite samo da postavim pitanje i slobodno odgovorite. Može se pričati o indoktrinaciji, o ovome i onome. Međutim, Dodik
tamo ipak na neki način izražava mišljenje te većine. Ja ne mislim da je on nešto drugo nego ono što većina. Ima tamo i ljudi koji drugčije misle. Misli. Što s tim? Pa zato Bosne nema. Što je to tako? Da. I da ja znam šta s tim, ja bi to izveo. Moj prijedlog je... Da se može ljudi natjerati da smatraju da vole državu koju oni ne doživljavaju svojom državom? Vi ste govorili u blagim terminima, neka ste. Sve je to mnogo teže i mnogo radikalnije. On Bosnu i Hercegovinu ne samo da ne voli, on ju mrzi. On želi da nje nema, on želi da na ovom prostoru bude jedna druga država. I vaše su riječi umekšane radikalno, da sam na tom mjestu bio vam uskako u riječ. Pa da ne kompliciram sad s ovim, s onim, po mom je mišljenju jedino rješenje da se nekakve svjetske intelektualne snage i ovdašnje, koliko ih ima, ako ih ima, udruže u nekoj kampanji, jakoj kampanji na sve svjetske centre moći, da se saziva Dayton 2, dakle nova međunarodna konferencija o Bosni, koja bi radila na tome da se pa i silom u Bosni na način na koji je Berlinski kongres opunomoćio Austriju. Nije ona diskutovala ni sa kakvim pobunjenicima, niti je legalnu vlast tjerala da sjedne za sto, da s njima razgovara. Dakle, to... Mislite da je rješenje nametanje rješenja? Pa onda neka kažu javno da Bosna i Hercegovina ne treba da postoji, neka dijele i Bog te veselio. Samo treba da argumentiram, Aco, ja ne znam koliko vi to možete iznutra znati, ali ovako, svi se slažemo u tome, recimo, da je Republika Srpska neprirodna tvorevina. Pa pominju ljudi način na koji je nastala, način na koji opstaje, i neprirodnost i to kao što je Tuđman granice i oblik Hrvatske smatrao neprirodnim, je li Perec, je li Kipa, ne znam šta. Međutim, to je malo. Treba kazati da je Republika Srpska kao geografski prostor protuprirodna tvorevina. Protuprirodna tvorevina. U kojoj bolesnik iz Trebinja umjesto u Mostar za po sata mora ići na klinički centar u Bijeljinu, zašto mu treba 3 sata. U kom bolesnik iz recimo Kreševa, gdje je centralna Bosna, ide u Mostar, a neće u Sarajevo. Po toj trodiobnoj varijanti i tako dalje. Pošta koju, ako ti možeš e-mailom poslati šta god hoćeš, ali ako šalješ kacu kupusa iz Kiseljaka u Sarajevo, po principu uređenja takvome, ta bi kaca kupusa otišla u Mostar, pa iz Mostara u Sarajevo. Kada govorite šta je protuprirodnih zakona, moram vas pitati, ja najrađe o tome s vama ne bih pričao, međutim, to je relativno aktualno. Mislim da se imamo pametnijim stvarima pričati s vama, međutim, sami ste na neki način dali povoda za to, zato jer ste izjavili da je jezik kojim se govori, dakle, sad je tema jezik, dakle, da je jezik kojim se govori na federalnoj televiziji ovdje u Sarajevu proustaški. I naravno da su mnogi skočili na tu vašu izjavu. Imate li je potrebno dodatno elaborirati, a kao potpitanje moja je u stvari više konstatacija da jezik, kao jezik teško može biti proustaški. Pa naravno da je to glupost. Ustašoidni je precizniji termin. U novini je izašlo to prvo što ste rekli, što je glupost koje se ja sramim i priznajem to. Navešću vam primjere. Recimo, niko od 100 uposlenika na televiziji koji se javljaju svojim glasom, niko ili veoma, ma ne znam da li ima iko, ko bi pravilno kazao laboratorija, svako će kazati laboratorija, to ste 1000 puta čuli, ili temperatura kaže, a ne kaže temperatura. I mnogo takvih primjera ima. I u tim lektorskim službama koje brinu i treba da brinu u jeziku, nema nikoga da ih opomene, da kaže, molim te, ne kazuje se tako. Imao sam primjer i o njemu sam pisao, gdje je 4 dana uzastopce čitač vijesti i spiker, koga su brzo, čim sam ga napao, oni su ga unaprijedili. Unaprijedili urednika. Kad je bila ona epidemija ptičije gripe, tada su iz svih centara uzorci tjelesa, lešina,
slati u London na ekspertizu. On je 4 dana za redom, po 3 puta 4 na dan, govorio da su uzroci ptičje gripe poslati u London na ekspertizu. Dakle, uzroci, dečko, to ne umije. Dobro, vi govorite o nekom općem stanju, ali ajmo konkretno stvarno. Sekunda, molim vas, samo malo, Acore, ja o to mislim godinama. Nema niko da ga opomene, ni tog dana, ni sutra, ni prekosutra i tako dalje, da pravi gluposti. I takvih vam ja primjera mogu navesti milion. E sad, nema ko da ga opomene. A vi odjednom vidite da ima neko da ga opomene, da se ne kaže u vezi sa, nego u svezi sa. Ima neko da ga opomene da se ne kaže u toku, nego da se kaže u tijeku. Ima neko da ga opomene da se ne kaže prisutan, nego nazočan. Da se ne kaže uviđaj, nego očevid. Dakle, ono što je briga o apsolutnoj čistoti one vrste hrvatskog jezika za koju ja znam dobro i u Hrvatskoj ne postoji opći konsenzus. Ne postoji, ali moram vas prekinuti, ali na neki način, već sad baš riječi koje ste upotrijebili, u Hrvatskoj već je na neki način to jezični standard. Zašto je to problem? Vašem uku možda sad to zvuči grubo, ali ne može se zbog toga reći da je jezik, čak ne može se reći ni da je ustašoidni. Dozvolite. Znate što? Slušao sam vas, sad ja ispadam kao nekakav zaštitnik toga, ali nemam ništa protiv da se kaže i pažnja umjesto pozornosti. Međutim, mislim da se ustašoidnim može nazvati jezik, ali doslovce osobe koja je pogana, koja širi ustašoidne ideje, dakle, kao organ, ali ne može jezik. Čak, evo ja ovdje sad se referiram i na ustašoidnost kao stepenicu niže. Mislim da osoba koja govori tako, koja govori o klanju, koja govori o nesnošljivosti, ta osoba i njezin jezik je ustašoidan, ali jezik sam kao jezik teško. Pazite, u pravu ste utoliko što se podrazumijeva da je jezik ideološki neutralan. Potpuno ste u pravu, to je zakon, tu se nema šta raspravljati. Međutim, ako postoje određeni oblici, nijanse koje su povijesno identificirane kao oznaka jednog perioda u jednoj društvenoj zajednici, markirane kao oznaka jednog režima u jednom povijesnom dijelu jedne društvene zajednice, onda je asocijacija na tako nešto neminovna, neizbježna. Razumijete? Ali to bi vam značilo u Hrvatskoj da bi recimo asocijacija na novac kojim se mi sad u Hrvatskoj koristimo, to je kuna, uvijek morala biti 41. Nije više, ljudi su zaboravili na to. Bila je možda u početku prigovora, ali danas to više nije tako. Ne znam je li dobar primjer. Pa, pazite, ja vam govorim o tome da uočavam neprirodnost u svemu o čemu pričamo i ako ja nju uočim, pa makar se ja i pogrešno u tom trenutku izrazio, to je tačno, to je glupa. Ne bi sad rekao ni ustašoidni, a rekao bi naprosto nešto što nije primjereno u ovoj sredini. Zašto onda kad brine o tome, zašto ne brine o jezičkoj kulturi uopšte? Zašto dopušta da se kazuje, pazite, to dovodi do besmislica. Do besmislica u našim uvjetima. Novinar će onda kazati, dok razgovara s direktorom nekog preduzeća, ili kaže, pa znate mi, kaže, radimo na tome, kaže, da nivo naših usluga podignemo na što višu razinu. To je obično fraza. Pazite, dolazi do takvih bedastoća. Nikad se više ovdje ne upotrebljava riječ komisija, zamijenila ju je riječ povjerenstvo, a postoji opet u životu, pa kaže povjerenstvo za vraćanje povjerenja. I to bez veli osjetljivom uhu su to bedastoće i tako dalje. Jasno, neću pretjerano ustrajati na ovoj temi, mislim da imam s vama o čemu. I moraju znati na koncu kome se obraćaju. Kome se ovdje obraćaju. Pola ga ovdašnjeg naroda ne razumije ako insistira na nečemu što je na taj način specifično markirano. Tu ne postoji, molim vas, veoma je važno. Ja sam od toga dana, od te, ponovo se izvinjavam, dakle od te stupidarije nespretnog izražavanja, jer tu je onaj mikrofon, tu je brbljanje, tu je možda i čašica pića, ponio, kako se kaže, oznaku, nalijep etiketu bošnjačkog nekakvog nacionaliste, etome tu. I u tome brane se od toga, ja se nemam na što pozvati, nego kazujem da je
u filozofskom, ne znam kakvom god hoćete smislu, biti veliki pjesnik, a ja veliki pjesnik jesam, makar i u nekim mikro relacijama, da je to kontradikto i nadjekto. Mi koji se bavimo umjetnošću, slikar, pjesnik, arhitekta i tako dalje, u svom naporu da bude što viši, što bolji, ne radimo to da bih bio najbolji u Bošnjaka. Nikako. Nego radimo da bi prestao biti samo Bošnjak. Da bi postao pomalo i Srbin, pomalo i Hrvat, pomalo Talijan, time šta sam napravio. Prema tome, da se sjetimo, kad su Matu Parlova na neki način testirali da se nešto kao nacionalno osvijesti, strašnu rečenicu rekao, ne znamo je li to misao bila ili intuicija, refleks, ali genijalno. Mate Parlov kaže, ne, ja ne mogu biti nacionalist, znate, ja sam svjetski prvak. U tom smislu, nek mi Bog oprosti, nek mi ljudi oproste, od mene mora otpasti, sa mene mora otpasti svaka optužba da bih mogao biti nekakav nacionalist koji ne voli druge narode. Jeste li internacionalisti? Dakle, 68. volite za sebe reći, koji baštini te ideje. Međutim, članstvom, odnosno aktiviranjem u stranci Demokratske akcije, vam je ta etiketa naljepljena. Jeste vi ste dovoljno inteligentan čovjek da ste znali da to može biti tako? Nisam ja nikad bio član stranke Demokratske akcije, niti sam sad. Kažem, aktiviranjem na listi SDA. Pa to je tačno. Evo, opet ponovno pitaju, vi ste mogli biti dovoljno svjesni da ćete znati da će vam se odmah prilijepiti ta etiketa? Pazite, to je sasvim svježa stvar, a ovo atakiranje na mene mnogo dulje traje. Ovo je nagodba čista, nije mi niko drugi ponudio. Da mi je ponudio neko drugi, može biti da bi bio na njihovoj listi. Ponudujemo, dobit ćeš to i to, budi nam nosilac liste. A što to govori o vama? Pa govori da sam roba koji svako drugi. Kupi me. Ma da. Pa jeste. Kako se vi mirite s time? Pa ne mirim se nikako, da krepam, ali život nam je takav da mora postojati tanjir i u tanjiru nešto što se mora pojesti. Da, ja sam imao ambiciju, nisam ja nikakvu ambiciju u tome imao, ali kad se već ko biva mora, iz te strukture, pa kako je smiješno, bilo bi normalno da neka ozbiljna stranka mene kandiduje za predsjedništvo države, a ne da me kandiduju što je bilo za vijećnika općine Centar. Pa to je PDIM. Znate li šta znači PDIM? Znam šta znači PDIM. Ali u tom je bila neka kombinacija da bi iz te strukture općinskog vijeća delegiran u gradsko vijeće, gdje opet osjećam da bih imao razloga biti i imao bi šta kazati. Grad, moj grad i tako dalje. Pa su me tu preradili, dali hotimice i unaprijed znajući ili u hodu, pa sam tu raščaran, kako kažu. Da. Jest. Neki bi rekli na primarne faktore, ali dobro. U stvari, to sam vas pitao kako se mirite s tim, jer svako o sebi voli misliti da je najpošteniji i najbolji na ovome svijetu. I kako to u vašim godinama izgleda suočenje kad kažete od utorka do petka ne znate dakle šta ćete jesti i onda shvatite da ste roba i da se morate staviti na tržište, pa makar i svoj integritet doveli u pitanje pjesnički kao pisca i scenarista. Jer naravno da će Da, ali isto pitanje nisam čuo da iko postavi nekom ko je na SDP-ovoj listi. Niko nikad. Ba ne, neće ga to upitati. Što se, kao da se oni, pa oni muljaju stanovima bolje nego sve druge stranke. I koje čime drugi. Pa kažite mi kakve veze sa socijaldemokratijom ima recimo u Hrvatskoj SDP, kako se zove, Milanović. I po čemu bi, pa jedan promil cjelokupno djelovanje Milana Bandića bilo socijaldemokratsko. Dobro, ja mislim dakle, što se tiče Milana Bandića da niko čak ni nema neke pretjerane iluzije koje bi mogli imati. Pa nemamo, ni mi nemam, ni ja, aranžman je takav, pa ni onaj fudbaler ne bira dok se ne osili hoće li u Lazio ili će u neku drugu varijantu. Takve stvari, kažete, ne biramo, prijatelje biramo. Vidite na šta ciljam, svi vas u svakom intervjuu vas pitaju za Emira Kusturicu, pa ću tako i ja. Emir Kusturica je enigma?
strahovito komplikovano. Ja ne želim ništa ružno o njemu govoriti zbog tog što je on o meni govorio mnogo ružnoga, potpuno bez potrebe, i kad bih htio, kako se kaže, sumirati, kad bih htio u najkraće kazati suštinu moga osjećanja tog danas, vjerujte mi da bi to stalo u jednu riječ: ja tog čovjeka žalim. Budite sigurni. Je li vam u srcu? Pa ne znam šta je sa srcem, ali kad ga sanjam, a bivalo je da ga veoma često sanjam, nema ničega od zlih godina i od zloga kuste. Nema, sanjam se nekakve najnormalnije situacije. 2 pjesme ste mi ostali dužni. Jedna od njih je u temi kada govorimo o Kusturici i o ocu na službenom putu, pa možete je pročitati. Da, treba da znaju naši, dakle i vaši poštovani gledalci, da je film Otac na službenom putu imao nekoliko svojih verzija. Verzija za televiziju, verzija za inozemstvo, verzija ova, verzija ona. Pa sam ja sastavio najkraću verziju i drago mi je da hoćete da je čujete. Otac na službenom putu. Pamtim ko sad. Ništa u rukama nije nosio tata kad je iznenada s vrata rekao: evo me, zar ste mislili da sam umro? Kuća tako skočila da majka kroz nju propade. Svako nam je govorio da jesi, a mi smo uvijek znali da nisi. Penjemo se, nas trojica, uz planinu našeg oca. Usput ga ljubimo, 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 da mu ruke nikada više ne budu prazne. Ima li u vašem srcu mržnje prema Kusturici? Ne mogu. Minut jedan kad mrzim, umorim se, pa odmah to očeram. Ne samo o njemu. Ima ovdje gadova kojima bih možda poželio da im se šta god ružno događa, pa da vidim hoću se osmijehnuti. Ali ne mogu, mržnja mi je nešto gadno, ne mogu je smisliti. Prije 2-3 godine... Ako postoji nešto što mrzim, to je mržnja. Prije 2 ili 3 godine u Zagrebačkim novinama je izašla fotografija iz 70. godina vaša, Gorana Babića i Slobodana Praljka. Za one u Hrvatskoj koji ne znaju ko je Goran Babić, ja ne znam u stvari da li se ukratko može reći kako šta. Uglavnom čovjek kojem mnogi u Hrvatskoj što zamjeraju, koji sada živi u Beogradu. A što vas želim pitati? Je li istinita priča da ste jednog dana prije 2 godine da ste se napili, da ste sjeli u taksi i otišli u Beograd do Gorana Babića? Jeste, iz Goražda sam otišao u Beograd zato što je Goran imao srčani udar, a ja to nisam znao jer sam tek se opismenjavao za ovaj e-mail i otvorim ga slučajno. Kad vidim, i to informacija stara, to je bio recimo aprila, informacija iz februara, u e-mailu, jebi ga. I potrese me strašno jer sam ja prošao srčane nevolje ranije, imao sam 2001. u Tuzli onaj stent u gradnju i veliki smo prijatelji bili i treba kazati nije to tako teško. Goran Babić je veliki hrvatski pjesnik koji je u ta doba po liniji partijskoj bio pobočnik, jedan od najbližih saradnika čuvenog Stipe Šuvara. I bio je drmator u kulturi, nesumnjivo. U njegovom javnom djelovanju prepoznavalo se nešto što je moglo se označavati staljinizmom, čvrstom rukom i tako dalje. Dakle, ideološka jedna matrica. I na taj način je stekao mnogo neprijatelja. Ali naš odnos i naše prijateljstvo nije ni o čemu počivalo na ideološkim i političkim premisama. Zanimljiva je ta metafora. Govorili ste nikad nećete otići u Beograd.
Međutim, jedne večeri zbog prijatelja ste otišli sami, sjeli na taksi i otišli. Da, ja ne smatram sam bio u Beogradu. Iz taksija nisam izišao dok nisam pred njegova vrata došao. I šta, odigrali ste, koliko čujem, 5 partija šaha i vratili se? Ne sjećam se ni da li smo igrali šaha. Možda jesmo, ali se ne sjećam. On je dozvao telefonom dvojicu Sarajlija, Srba koji su izbjegli iz Sarajeva, intelektualci, književnici ili nešto slično. Pa bilo je tako potresno i s njima se rukovat, zagrlit, mada u ona doba takve smo zvali pobjeguljama i nismo ih voljeli. Međutim, vrijeme to nekako samelje, potare. Što je s vremenom, spomenuo sam dakle zajedničku fotografiju, što je s vremenom došlo i kakvi su osjećaji došli prema vašem velikom prijatelju Bobiši Slobodanu Praljku? Ja stojim i neću to opovrgavati, pri tome svome uvjerenju da je Bobiša častan čovjek. Dakle, bez ikakvih tu okolišavanja. Tome moram dodati ovo. Mostarci se grste na takvo moje kazivanje i oni imaju potpuno pravo da se grste i da smatraju nedopustivim da jedan Abdullah Sidran išta lijepoga kazuje o... Oni su inače, Mostarci, s razlogom ljuti i na Sarajevo. Mi kad smo došli 1994. godine, Senad Avdić, ja, Hanka Paldum, Bog zna kakvim putajima, došli smo u Mostar. Nas su tamošnji ljudi, vojska, policija, bosanske armije, dočekali s prezirom i sa psovkom koju ne smijem izgovoriti. Ona materina vam stvar, bježte u Sarajevo, kad niste do sad dolazili, ne trebate nam ni sad. Morate razumjeti ogorčenje Mostaraca, to je narod višestruko izdan, višestruko prevaren. I ja ih razumijem, ako mogu neka meni oproste, ako ne mogu, šta mogu. Dakle, častan čovjek. I bojim se da li to vaša televizija hoće pustiti. Bobiša je jedan možda kompliciran, nemamo mi tu vremena. Ajde da vam pomognem pitanjem. Vjerujete li mu kad kaže da nije radio ono što mu se stavlja na teret, on je sad na sudu? Pazite, znam sve kako ne. I u kontaktu sam sa njegovom suprugom, Kaćom. On pravi veliku grešku sad u Hagu. On umjesto da brani sebe od konkretnih optužbi, to, i da kaže istinu, nisam. On je preuzeo na sebe ulogu hrvatskog viteza koji brani hrvatsku stvar. I napisao je 8 knjiga, sastavio, koje mi je poslao, Kaća mi je poslala. I ja sam to vidio i ja odašiljam poruku, pa Bobiša, ovako ti sebe žrtvuješ, a ovo je potpuno drugi predmet, ovako bi se rekao trebalo braniti da si ti država Hrvatska na onom drugom sudu. Onaj drugi sud gdje država državu tuži. I tad bi ti imao argumente i to bi stajalo. Ali ovdje te tuže za konkretnu stvar, ovu konkretnu, reci nemam ništa sa Dreteljom, reci nemam ništa sa mostom. A on to ne želi u ime svoje djetinje, vi ćete se zaprepaziti, Bobiša je djetinja duša. Ali onakav sad 2 metra, on ima djetinju dušu. A ima opet snažnu volju. Njegova predistorija je čudna, ko je bio i šta je bio njegov otac, tako dalje, da je on noseći očev križ, kao što sam ja nosio križ i nosim križ oca informirovca, kako je Radovan oca Četnika, vrlo specifična stvar. On je, da bi taj križ nekako smako otišao u Zagreb i simultano, istovremeno, 3 fakulteta završio. Mirka Praljka, sin. Da se više ne kazuje, on je ovakav, on je onakav. I pravi, ima toga mnogo. U Sarajevu je postojala priča koju on neće, nema hrabrosti, nešto mu ne dozvoljava. A provjerena je, dakle govorimo o dvostrukoj liniji zapovjedanja, da je njega tuta koji je nešto viši od mene. Čupo za uho i mrdo za nos, ponižavao ga pred vojnicima u svojoj kažnjeničkoj bojni. Da mu kaže, ti nisi ovdje nikakav komandant, ko si ti? I jedva mu dopati nos, a tegli ga za nos. Znate? I meni takvi detalji mnogo govore
neko ih, Praljak vjerovatno ne želi to da učini javnim, mada to zna sva vojska. Znaju se imena 4 tenkista koji su pucali po mostu, tužio ih onaj zagrebački gospodin po imenice. Ja znam da to Bobiša uradio, ne može biti bogati. I na taj način, pazi, ideja, Bobiša je napravio stupidnost, zašto je nakon herojstva Sunja Sisak sa Sven Lastom, sa Mirom Međimurecom, je li tako? Da. Što je bilo herojstvo? Ko je njega mogao natjerati da ide na prvu liniju? A on se dobrovoljno ide, i on, i njegovi prijatelji, glumci, režiseri. I to je bilo herojstvo. Ali je stupidnost bila ići u Bosnu, jer je to u tom trenutku država samostalna, priznata Ujedinjenim nacijama i ne bi trebalo ići i tako dalje. Da. Nešto sam zamutio. Niste zamutili. Nisam htio. Samo da pojasnim gledateljima da ste vi u dobrim odnosima od prije rata bili sa Slobodanom Praljkom, jer ste i poslovno Prvi scenarij sam napisao pod njegovim rukovođenjem. Jasno. Još bi se htio ovdje dijelom vratiti na mržnju. Rekli ste da, da mrzite sebe kad mrzite. To se ovog trenutka dogodilo, a ispalo je dobro. Ako išta mrzim, to je mržnja. Rekli ste također negdje da ipak vam se povremeno javlja mržnja prema onim ideolozima rata, pa ste tu spomenuli, ne znam, Dobricu Ćosića i njemu slično. Da, pa smatram apsurdnim to da se niko još ne odlučuje barem na simboličku nekakvu gestu, kao što je nekad bio Raselov sud, sjećate se, Rasel, pa onda Vlado Dedir, pa se sudi, nema hapšenja, nema ovog, nema robije, ali se sudi intelektualcu koji je producirao zločin. A zašto se to ne događa ovdje? Pa bi morao biti Dobrica Ćosić, on i sad, i dan danas strašno zlo pravi. A znate što je vas htio prijati? Vjerojatno je to točno što vi govorite. Međutim, to zasjenjuje u potpunosti odgovornost drugih ljudi, ali ne ideologa, nego ovih kažu, koristi se ta riječ običnih ljudi. Međutim, ljudi su krivi, mislim. Ne živimo mi više danas u pećinama. I ljudi imaju svoj mozak i ljudi mogu procijeniti što je, a što nije. Naravno da ih se može zavesti. Molim vas, rijetki. Pa zato što su ljudi takvi. Ljudi u principu ne mogu. Rijetki ljudi mogu prepoznati demagoško sijanje mržnje podzemno. Znate šta, ja to sad vidim i na primjeru Hrvatske. Vjerojatno recimo u Sloveniji slično. Eto sad Hrvatska i Slovenija se spore oko 3 sela i par kilometara teritorijalnog mora. I Slovenija sad Hrvatskoj radi nešto što nije u redu, koči ulazak u Europsku uniju. Međutim, to već u Hrvatskoj kod mnogih ljudi, kod sasvim razumnih ljudi, pobuđuje toliku dozu nervoze da jednostavno ti razumni ljudi govore, ma neću više prolaziti kroz Sloveniju nego idem preko Mađarske u Austriju. Neću više ići, ne znam, na Bled i Bohinj, premda je tamo prekrasno, nego ću ostati kući. A Slovence koji mi dođu na more gledat ću poprijeko. Mislim, kako to? Vi to sebi možete objasniti? Pa taj primjer je drastičan i odvratan. Ne bih mogao tumačiti ja sad slovensko-hrvatsku ne pitam vas za konkretne stvari, nego taj obrazac se može primijeniti, vjerojatno je sličan i u Sloveniji, da se razumijem, ali govori i o ovim prostorima, kao što je 90-ih ovako bilo lako potpaliti fitilj. Zapravo mi smo se kretali unutar teme koju nismo pomenuli, šta znači vladati medijima i milioni načina na koje mediji mogu producirati šta god hoće. Na taj način su mediji... Ma jesu mediji, ali stalno se naglašava ta odgovornost medija. Međutim, i ovaj moj susjed koji je obrazovan čovjek, koji je razuman čovjek, i on je kriv. I on je odgovoran. Zašto se ljudi daju izmanipulirati tek tako? Njegoš kaže, pučina je stoka jedna grdna. Pa dobro, mislim, ako je tako, onda... Pa da, ali pogotovo je tako od kako postoji sila koja se zove, pa televizija je hipnoza. Samo rijetki mogu tolike količine hipnotika primiti, a ostati pri zdravoj pameti. Tako da je teško kriviti te obične ljude koji potpadnu pod, recimo, tu srpsku propagandu o ugroženosti Srba svugdje, o ovom onom. On vjeruje naprosto da je to tako i spreman je da gine narednih 100 godina, da tu tobožnju nepravdu ispravi, a
te su sve teorije nastale u glavama i u knjigama tipova poput Dobrice Ćosića. Ima i u Hrvatskoj analognih primjera, ne želim ih pominjati. Kakav je vaš odnos prema kolektivitetu, prema mnoštvu? Sami za sebe ste rekli da se i kao čovjek koji je umjetnik, kao čovjek koji je pjesnik, pisac, želite na neki način izdići iznad vašeg kolektiviteta, bošnjačkog, ajmo tako reći. Kakav je vaš odnos? Jer se vi osjećate ugodno? Ja sam prošao po prirodi stvari opsada, rat, patnje ogromne i bošnjačkog naroda prvenstveno, jer i prošao sam jednu ozbiljnu i podugačku fazu kolektivne osjećajnosti. Pa i ono što sam pisao, kao da se pisalo u prvom licu množine. Ali nije mnogo prošlo od 96. 7. da mi se u pjesničkim rukopisima pojavio vapaj, vrisak za singularom, za jedninom. I jedno zasićenje, ne mogu više nikakve kolektivne osjećajnosti, pa sam cijelu jednu knjigu takvih pjesama napravio, recimo kako se, kao da sam zalutao u klancima Urala, tako sam izgubljen u kandžama plurala. Nije mi to milo. Dakle, sveta jednina. U Ocu na službenom putu, sjećaš li se Dolly Bell, u filmovima koje ste zajedno radili? Ne zbog Kusturice možda, nego inače se kaže taj film je tog i tog režisera. Je li Otac na službenom putu, je li sjećaš li se Dolly Bell film Emira Kusturice ili kako bi se to moglo nazvati? Pa dobro, takav je, kako se kažu, takav je običaj u svijetu, otkako je nastao film, jel? Velika je šteta i velika je bezobraština što se fetišiziranje pojma režiser na taj način prenosi i u teatar, prenosi se u televiziju. Nekoć su televizijske drame bile najavljivane po imenu pisca, pa na špici je bilo ime i prezime pisca, pa dvotačka naslov drame, a režiser ide na špici uz ostale saradnike i tako dalje. Nerješiva je stvar sa filmom. On postaje autor time što je prenio, materializirao, dakle ono što je apstrakcija scenarija. I recimo da se s time moramo pomiriti, ali je bezobrazno kad novinari, kad filmski kritičari pređu u sferu ideje, karaktera, humornih dijaloga, pa kažu humor kojim je zadao ovaj film, prekrasne replike Kusturičine, pa Stander malo nisu, nego Sidranove. Ja sam stvorio likove, ja sam stvorio fabulu, ja sam ispisao dijaloge, ja sam tu priču osmislio, prepoznao. To je jedna velika nepravda, ali je u filmu to gotov posao i uzalud pričamo, nego treba zamoliti, upozoriti da tu stvar, pazite, ovdje je neki dan u našem teatru gostovao iz Zagreba Ivica Kunčević i ove naše novinarske, tešku sam riječ htio upotrijebiti, eto takve neke novinari, veliki naslov metnu Antigona Ivice Kunčevića. Pa milion će Ivica Kunčevića po ovom planetom proći, a da će Antigona uvijek ostati Sofoklova. I budala je, bezobrazan je. I štetu čini onaj koji na taj način uzdiže reditelja, a ni podaštava pisca. U tom smislu treba apelovati, apelirati da se ta šteta ne čini. Jedan od filmova po kojem ste poznati je Izvrsni Kuduz. Kad sam jednom kolegi SMS-om mu poslao jučer da sam u Sarajevu da radim intervju s vama, on mi je samo odgovorio kao pitaj ga je li Bećir Kuduz živ. Nažalost nije. On je preživio 1992. godine kao uhapšenik, kao zatvorenik zatvora u Foči. Preživio je masakr kojeg su četnički vojnici napravili nad svim tamošnjim robijašima. Nekako je uspio kod zvijer izbjeći, pa je došao u Srednju Bosnu u svoje prostore, u Zavičaj, gdje je genije za te terene, bolji nego zvijer.
i borio se na strani jedinica BH armije i završio je tako što je 94. ili 5. čak godine dobio regularno od regularnih organa neki napušteni stan u Tarčinu, to je pokraj Sarajeva, 20 kilometara, a u to vrijeme živio sa onom djevojčicom koja mu je bila pastorka, a u međuvremenu odrasla pa postala žensko i živio je s njom u najbližim odnosima, pošto nisu krvni rod, tu nema incestuoznog, mada je ružno čuti. Ja mislim da su bili tako bliski na način muškog i ženskog. Pa je ona krenula po drugim napuštenim stanovima da kompletira opremu u tom što su oni dobili i nosila je ovako pred sobom neke šerpe, šta li, i ubio je snajper sa neke uzvisine u blizini. Stigla je dovikivati babo, babo, da je on čuje i on je istrčuo i uspio je kao obuhvatiti da bi je nosio, sklonio sa vrisanog tog prostora, pa je i on dobio metak i tako je završio. Jer tako zgodna priča, zgodna slika kao da smo gledali Bonnie i Clyde ili nešto tako. Pjesnici su čuđenje u svijetu, to je prirodno? Pa dobro, dragi naš Šimić, to je naivan stih. A zato je naivan. Naivnost nekad zna biti? Da. Ne površnost? Naivnost? Nisu. Pjesnici su sprdanje u svijetu. To bi bilo i lijepo i tačno. Mora li čovjek u svojoj duši, a sad gađam na vašu pjesničku dušu, mora li čovjek u svojoj duši uzgajati dijete da bi bio pjesnik? Mora li idealizirati stvari? To nije u njegovoj moći. To nije u njegovoj moći. Vidi kao da ste mi gledali u rukopise. Uopće niko živ ne zna, niti je mogao vidjeti. Imam u rukopisima nezavršenu pjesmu. Ja hoću li sjetiti, jer potpuno govori o tome. I jeste da je posvuda po duši popadalo staračko inje, ali unutra nekako ima nešto sasvim djetinje. Dakle, popadalo je po duši staračko inje, ali unutra ima nešto krupno, a sasvim djetinje. Dakle, ne upravlja osoba time. To trajno postojanje djetinjega bića u nama nije stvar naše volje ni u kom pogledu. Možda bi za kraj emisije bilo najbolje da jednu pjesmu po vlastitom izboru. Pa, kazat ću veoma kratku pjesmicu, ali mi dozvolite da kažem o njoj važnu stvar. Kad su do nje strani ljudi došli u ratu, dakle 92. novinari koji dolaze, svi su bili sigurni da je ona nastala tih dana u ratu. A ona je napisana 85. godine i ja sam imao njen prevod na italijanski iz 86. 7. Pjesma koju sam sanjao na makedonskom jeziku, kojeg ne znam, pa onda zvao prijateljicu u Skoplje da mi kaže šta da radim. Ona kaže zapiši kako bilo, nije važno. I to što je nastalo je jednostavno mora, dakle noćna mora. Šta to radiš, sine? Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mome snu, šta to činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjeva, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kuće. O tome pjevam, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa, ni jezika nemam. Glasom koga nemam, u jeziku koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko. Hvala vam lijepa. Hvala vam, Aco. Puno vam hvala.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.